tumi ya ka tumi a wudi nipa eye koye tumi ne yekese okay because of say nipa emu otu nipa yesunsun atuo bia ebeduru obia obehu se woya na yebete se obi ewu eda baabi yebete se obi aye obi se wonso obeya Ghana ha wu nipa ko obeya ye da Ghana ha nkoa ene African woni nipa kuma asem kana ya na anu ohye anu odene etimi papa no mesie madam ma se abibia no se abatuo emu bibi eba na mo ye campaign ya na ensem kadua wo be kama e beto youth for meeting ya mo ma no enna ne kakra efi se wo be ka se all there be die entwaye all there be die say ona wo pe otumi edi ade ne so all there be die e wo bi asem ti e pese Ghana no yasum doye na owuo ebeba ni ye hye onkom owuo ebeba o man mu owuo beba o man mu na se e pese sa nyama ni nyina yetimi gina na yetimi e cutting off dia mumma ye mompaye ye nko stadium obi akonkoto dwe ye mompaye ebe ye aduma Abra 2024 ye ba beto aba ama NDC ewini election campaign ekokoso politicians no ekeka ansem mu baako ene General Mosquito ne nsem bia wokoka ye se won baby bia e de tumi ni even they will sacrifice lives na wo de ade tumi no na abra ye to aba ne wie ye ma wo eba abanya no so no ne Ghana for eye nyina ni musem ensem ene ohaw no owe na omanyi yafam ebi kyerese sa ensem na woka ye no okano say a political talk keke ebi say there be any political talk na sa nsem na wokaye no to me bi din nsem na chi enunti ene hu so a NDC betina konya no so ye hu no ye ko prophet Semilia ho na ebisa ne say politician ejina campaign platform so na woka asem bi atrasa because na no that is na da ko kufuado wono so pray to me no or can all die be die. It is a way to because say baby be everyone's lives to cry sacrifice a day and a man will 2 meeting me soon not what the year juma. If you buy Yasaba won't champion. And some year General Mosquito Echo Kai, which I say one can trust Agake. And your political talk nimum a ye soon some more Kaya was all mine. Ye sheni bua ye fancy me a then a man will cancer. but there were no I say Atanson but they can say Ghana ye shahan ana no die chire esua no di kan nante go say wo di kan wo nante no achiachi a meso mama nante a achiachi on say na youth for no fa ekwan bebre so because o musua ne ma free ye mpanifo ewo o ye panini old o say member of parliament nti se se kwado a party chairman nti nsambu wo ha yenka father say but enam say do baby a han na akopon so wa ma na ho so na epiefu wanu na waka ne nipa so huni amu bia mo yede motie if we say what can say even they will sacrifice ya ni nwa ko bi ko say nipa bi epetumi ya tumi ye de nipa na petumi what the abo petumi ya tumi no benya what the aboa epetumi ya tumi no benya but wonya ne senya wosipe ana enye so powerful enipa eye sunsun enipa tumi nso mu etu it is all petumi a etino ya muka se wo petumi na se yesofa o maame kura kwa wo de o maame kwa na konya tumi na o san begina tumi ni so ayede age o maame enipa sunsun emu otu enipa eye tumi se tumi pani enipa petumi na so de enipa ko de tumi ani tumi ne eye west eye kese it is all ya papa panimu na o ye parliament ni sai party chairman na mama ye no na o be ka sa ade a wo kina me bere ko su a me ye mehye wo kina me tiso obi ewu da ha yes asofofo because as ye na ye di nya de me se me ka sa me yin ho fu ye nyina ye ka ho bi ye na ye di nya de enye de so ati ase eso ne dia na so fu bi na ekoye ayi o ye ku ho ene omo de escafo omo de kwaji sikadu eso ne dia na nye sikani bi obi onya ho eso dia na parliament ni bi na ede abopa eye saade no okay because asem na obekan no I better beautiful meeting
So now youth need to be na can. Obeti na your terms. Even we can sacrifice. Eheneko. I'm going to because say all parliament, who say party chairman. Say all the council asem say ya. Youth in your toilet. It is so big for you be obedient. 1 minute. He will say, Yeja, no, ye leader, would you no say, even sacrifice, sacrificing anything. Obedient, I say, Abwa, and Ameba. But 2 me, I got 2 me. Would the nipper, a year to me, 2 minutes. Okay. Because of say nipa emotu nipa yesunsu so ni nipa ko piri tumi a tumi ni be yekese e chen aboa etu bonza abato be duru a we asema wakan abiri bia ayade a ekoso abato bia e be duru obia ubenu se we ya na yebete se obi ewu eda baabi yebete se obi ewu da the better say obi abo obi aye obi say once obe ya Ghana who ni papo obe ya da Ghana hankoa any African kwani bi nti kasebu wo wa enkoye as a leader no enipa kumu asem ka no ya na anu ohye anu odene nti mi papa no mesie madam ma say bibia no say abatuo emu bibi eba na mo ye campaign ya na ensem ka bia wo be kama be to youth for meeting ya mo ma no nko mo ma no enna ne kakra efi say wo be ka say all there be die entwaye all there be die say wo na wo pe otumi edi ade no so all there be die e wo bi asem say even promise sacrifice in part ya be sacrifice na ade wo na wo pe otumi akodi wade ano so ya nipa sacrifice ya be sacrifice de edi na ba be sacrifice what be can say what can tell because say Ghana no so e be fa bibia so tra ejuwa gu obi ba no o school tim na wawu tim ne yakunu na ya da se adum ni adan aso na ye won krofukuo bi a omudi se adwuma no because moment na obeka se asem no kim no ato youth ni bi tim se youth ni bi man ni musu so ye na otu anamon na wo ye ni ense emfata mare na Ghana for se abra ye ba beto aba no MPP for no omune ya na wo mo ye na bibia di adanse se Ghana for abre wo mo enu nti na wo to aba no edise mu se wo ka de se ne e se dunketia kan se wo mbes de lives clam de beji to me na e de na chese nka Ghana for e beto aba ndema MPP ne mo se dunketia asem na adane ade mana kodi NDC fu afa so abo bi no se ye beto aba Ghana for chese ne MPP for eye no afono wo mo enunti ena ama wo sesa abanim de koma NDC fo iti se wo ka se ese dunketi ansem a wo kaaye no eno na ma abano asesa den na kedi ada se ka Ghana fo beto abande ma MPP ne mum lives no mo de sesa ye nti ena akodi NDC fo afa no weda wanu ase abato duwa obi a che ne masem campaign obi a omumie ni nyina both no obi a ya sacrifice asem no kwede o wa obia etu anamon de bi amga se boni de nya yedi o ba wo ye nche wo de ma ye no ana ye se wo ye de wo ye kam aye se ya ye nya ba agrada se se wo bu amanfo adwo musika no ba eso ye wo nkofu ko bi o wo bu amanfo se na amanfo sa so mo do mo te wo ye nche wo mo but ono ne de na aba enti ya chem na so ono na anya me bo sa parliament for no obia ye bi eye tumi it a sacrifice it would do na wo benya no na ube wi and say other party na council mo so tu ehwan na mo bia mo so betimi ada power it no one thing say eye tumi the tumi no mo mo kope we 20 say me ka say ubetimi de enipa mepe nipa e bia 50 ubetimi de nipa na ba osina ne ti nipa na be ye moa ti asem yo etiefo nipa ne be ye emoa it is an entry a omo betimi ato na ntwe nako but spiritual na ye moa aye nipa na ntwe na mo de akobata ye nipa eti bon se na ntwe ne yaje ye twam ya de sacrifice na vi ti mo na tumi ni wi a e de ne besi ete be se bon se na accident na si accident gas na nipa doma ye dey
ashro accident is say anya accident nezi e dey na obi akwachi wo moku so accident nezi normal but na sunsun ya ye ho adwuma awake aye ni twase ye dey ye bibia it is say uye leader na wo kasa bia na wo hwe wo kasa no nso yi if you say enkwala etio and then use abano enkwala nketo akra na wo fun ehwe ba bia to go and nsem bi wo wa mo keka no enam say wo pe to me say me na maba be wi ni ntino na wo be ka asem tra wo obi nso so ate baabi na wo be fa no wi biscuit ni coke na nso de fa no so ekum nipa it is obi wu eda BBC a ede na de lecture ya baka so na de kan say sacrifice nten ye yamwa nso na bikwa na nyamwa nso ko beka na me yehwe ne ewu kekan ya accident si ba ku kese pa na eye plane crash de ye kosi black box de yehu expert so e wo ho a wo mo edi ho dwuma enti abra o mane bo amaso kra bai wo kire se Ghana ye plane no bebre ho a ache dodo e wo se ye mo se ha enti den de kire se ade na esi ye no eye spiritual workings bi na akoso na mo manye nipa ye negligent na e ko se sade on say ye ka sunsun ne ma ayete memfa ba mmumra be yi mu na e ho ne de Ghana fo na no ase omoni ji ho omo beti ne meka no ase mebu a menuanum ye ka ne say sunsun ade no e pie physical ye de bibi targeting sunsun ade bia no e pie wo honamoni a e woni e o yale a na o yale ne ye sunsun yade a yale ye sunsun yale no ene na o de cause e tie for mu bi obi timi frem no ka so ya me say for hospital e ko check ehu ni bibia na ye spiritual but na ye spiritual no enipa mu bebre so bi a wani na che no say sunsun say o yare a na ko hospital doctor be ho sa obo kasa engoda obo nu me ro no de ko na say ye kese ete say tumi bi ete edinsa atoso this say o ye ho adwuma na tumi ni nsa efiri so dia efiri wakono wonu hospital dura na ekọ ko hospital na ekọ ti say na wonya ho adwuma to wa na mwan a enya ho adwuma na wonto wa na mwan afi bo won say obo nu maduro na enkoda hospital ba kwa o won to da ba bi obi ko ye onya nkwa be ko na afi ko na yale no e ba soro enu a kire say bibi eso o twi bibi na ma na bibi so nti mo ni say sunsuma de e wo and the two say sunsun tumi bi akoka car bus atiata e kwa mo fa so aye ne sei wait na wait na na mkuta wai ahoma dwanoma ana sai kwa nim na wo bia no wo behu eti car bebe du na o ma pega ahoma o pega e be yi car na de ahwe eti nipa se nipa 10 nipa 20 moja na mo pa yi ta ni ododo na mo pa nipa 20 na mo pa o moja so na mbenya eti se si a e de na si accident case die as not spiritually bibi na ye dey akoso enya koso na epie wona mani a ye won ye beka enya se mi say we say e ba ye obi abewu yes it say ye contribute owo bia to spirituality a eno emma ye ye focus fini e wosanke ye ahweye bia e be ye e bia maintenance bia wo se ye wo bibi ho ye cars ne ade bia e be ye ne be ya adwene firi so ne di nyina akwa kwhye sunsumusem mudawa no ase enipa enini se sunsun so ewo ho ana ne enyi sunsun so ye den ewo ho se car se ya fa maintenance na enye den yembo sisi car mo no ebetime nya accident ebra enye sunsun car dada ebetime nya accident ebra enye sunsun eti bia wo na dwuma ya eyentenye se bibia besi bia ye spiritual aye mo Ghana fo no ana modi mo adwene akotosa ene ese yen adifo no yen sama ye kekanya na no hotene ene nkomhye ne ye de betata musa ye tampa nkomhye ne betata Ghana for ne serious yes o maso den o maso nso yo mote so as I want say abribia no nkomhye ne ba ye nyina ye diedi eti ye hwe mu ade a odi ugidi o se kọ na ugidi aje nkwa ti odi ugidi so mu ye kase no partnership ese enye spiritual and so because na physical asem etina me say o yare a etina me kire yare mu no
wo yare a na ko hospital yare a yes spiritually no wo ko hospital obanu madura doctor kra no yare bi a o de hospital doctor etim provisions o yare edi omo mo hwem na beti na make na say doctor o wani o timi ka say o yare edi bompaye empabo nso e ko spiritually so yare ka say bompaye anya spiritual and work at us upon prayer, and it's a one benefit. Nyankopon ye ayaresafo obeso ayarese bibi mpo ne sumwa obetwini pan side every so it nye bibia na yes spiritual and the munyi Ghana fon munyi ma adwini free spiritual because of say nwa so mutimi da dwuma ma yen asofo na yaye so pray no ayeda na ade ebetimi ade atofom nye wo kan kwase na wo nani wo to nkwa bibia betimi ayede asi okay wo da na wo to nkwa bibia betimi asi they see ya na me so from the kan ya mem and two spiritually no so say bibi na cause so sunsun so e easy say e betimi so happy so spiritual play na spiritual one dey say sunsun me was sunsun dia wo be dey it is sunsun ko e ko ka e ko push play no ya one dey be ye hu say play no out of formation and no na dey be dey ya dey ka but if so be ku a oye waboa sunsun no onye wunipa wuye nipa but no dane waboa na wakum wo be so onye ku wi as physical no or the physical na be David but wo be no no ni ade na kwa be so we say other say wo be nya accident other say obi ni obi e kontopa na wo kopata wo kopa peace wo be hu ate na de ade abo po no wo ana wo kopata obi ntokwa ko sumo na wo na watofo no ana obi no ko na asa nya yi bi but obetime wu ebra ebeli obi na so we kwad wan say wan sum sum but already yakuna na mo nto pray kakra bia na it is me de ko be yem na ni pattern ya make no ase so spiritual anyama ye kan sum wo ye ade na woni wuni ani enti wu ana times so wo mo wa ni no omutimi ebedane asem no omunni but no ma bedane asem no oh any problem bia we nya yi bia nya sunsun bia we yesi maybe kwani o yen ho kasa akon maybe na o tumi na oni ba bifiri enso ba ye ne wo ti adwuma ye adwuma obi betimi atowodu obede wo ti adwuma ye adwuma but obi betimi agye wo adwuma na wo adwuma abo esi obi bia e bobi abo no sunsun na pie wo hunamani eti wanti wajuma na wo ye na wo boss ne pa wasem na waje watumu no later obi wanti na boss na otawo ebra wo nya hwe anya nwoma be me nwa papa eso na spiritually bibi akrake esi eti boss ni be hu na fe na otawo wo mfo ni krawe wo ku be ma na ne te no wo ne te wasumdie wo ne te wakama odom no ye bi oye ma bibi ebe kokofo oba bia afe na ayire no wo hu abaye be ma na hotan na ompe obiem ono biem afa na ni wo ni new girlfriend no eso ti say girlfriend so you obi asme dem ni da papa me ba no se me ba ba tia na otu anamon afa be ma net wa ne girlfriend ho adwen ko a na onim eyere nti wotu wa ni obaka ne say oba no ne ho ofe obi adubi se da e bia wo oba no ofe usuba nkra so ye we guna da ho da fa ne be ma na atena ache and then we be ono wofe na bibi akoso spiritually to go say obetina beji wofe no no moma ba ede abehye ho na me ye bre no ye de enkomo ni isi ne kwakra mimisa we twa to se ene sacrifice ya ye ka ho asem abawie ye afi wo esi na edoso pa enti mimisa se esi ana ye hwe kwan foforo se ensi ye na foforo na kwan so ba direction ben ne wo ho ede ma o man Ghana madam anwasi NC sacrifice NC o ka se kwana me pro NC ti e pese Ghana ni yasum doye na we owuo ebeba ni ye hye onkom owuo ebeba o man mu owuo beba o man mu na se e pese sa anyama ni nyina yetimi gina ni yetimi e cutting off dia mo ma ye mompaye yenko stadium obi akonkoto dwen ye mompaye ebe ye adwuma but na dwuma ka se ni ane se yenko share stadium Accra Stadium, Kumasi Stadium, a cover the whole Ghana.
Yanko stadium go share name on pie. Yanko stadium go share name on pie. Yanfa asofo for na omo and soil market and getting. And no omo ti omo ankasa asofo for no so di no. Omo fa and omo fa bebre. Me hu na meka. Nem hu no omo ni bebre. Mo ko fa bebre ba and plan em bo but it will never work. I tell you the truth. Okay. It will never work. Me say yanfa omo ti omo ni di. Yanfa bi. But anya bebre. Yanko fa omo a Ghana leso enya omu nipa nyina but e dey nipa kakra bi kwa yan fa omu no mo motinya me yan fa omu mo na ya dey omu hye na mo mpae that is all ma se tu na moya okay ana bibia so e be ye kam eno ana bibia ka chi mo de be ka ho amaya na pese me kan ne se Ghana ye ma ye ni na okay I will repeat it again ma ye ni na nya ahwe na yan koso am mpae obi abom mpae fa Ghana e konkotodwenu se entokwa di ebeba Ghana na Nyankopon o ka asema otimi dane no se ifi nyame a nyame na na ofi wo no ye ka che wo nyame na ko dane no ye mpese Ghana asube basabasa ye hwe amanfo nkoso entokwa ese nyama bibiri ye hia bi wo man Ghana nti ye serem obi anko nkotodwe ma omo mpan ene wo Nyankopon enkasa cause eto a atu bebia ti ndamano ase no number le gustu na ase tell bia betima okay Abusia aha na brema akwan ko tintin bia na kuwi wo aboboa no ha ene bre no ema akwan me di medie ni nyina esiye me da se wo ka ho na wo hwe ye na wutie na wo do comment no so e fa ase ho e baaye subscribe se wonya ya wa ye so a me da se nyame insha e too much gh all the social media platforms no ukọ ha e too much gh wo subscribe no wa like no wa share na afofo nso enye bia hwe me din e the dark gold e be sensia